Khat-khate police station kaparlo angkang khat-khatia long jang thu kang than kachong hu ahem me chodet. Pini case la pen katsa so tum chelang pet pen aron re raidang pri stock adim kinep daw. NEUKYC indeng isi song mahang ke tekani difu PHI bialong ke talon pon. Khat-khati police station kaparlo angkang khat-khatia long jang thu kang than kachong hu aheme chodet keram tani pental long ni long thom adim lason thek dam long lo bon sitame jang thu kang hu atoma phan akam panton thek thela pente kang hu veka tum hans tami nep long le mati nep ne mang hu mi binong lo pusi rala tum pen bilta nang baching dun la pente lahai jang thu atrak ka pasang ka pheri mi puta rala tum pen bilta nang bachini dun bokajan LAC MLA Dr. Numol Mamin Lahaya Lam Chini Bonstami Kopia Posi Dojoy Lapente Manghumi Mi Binong Maya Long Lam Theke Jaike Chuchi Lapente Pachulong Le Walam Theke Lam Ke Joy Cheplang Det Pusi Hadagara Tatum Than Rinti Mate Pachini Pon. News Desk Report News 10 for Karbiang Long. Pini manja thana kaparlo long net along forest bid officer adung head aron repen raidang pri habit pen kewan kangton adnim katsal pen kese tum chilang pet pen net ingandam bangso net det pen api forest arideng pensi khodai dam pusi birta longdun ni jumta dak longit nang visit pen la free sari bang ni jumta thek dong lo la pen ni tum forest tum long dam lo forest tum pen charju et Tan et pen arang li tum ta nang thanun lo arang li tum longit of forest na division tum han stame thangnat stame keparju make ave ta pen te arang li tum bang tanang pachini nun lo la bangke illegal po pachini tum forest department tum pen corporate si la so free bangke ni tum ta forest department tum han chuning rinang ko po jong se illegal po de la so hormo bangke ke pase toy phansi ni tum nahin kasat asong pen stame chuning pon Forest Department men yang paklang dun la puson panele tum tala son si matha don loje la bang sojong si illegal la hokpet pulotang te la bangke nili tum tami sidet nang pu posenili tum ta la dak headband sahen banali tum la si donon lo Northeast United Karbi Youth Council Chihepen NEUKYC indengisi song mahang ke thirani pini dipu PHI bialong talon pon bangso malong NEUKYC chunbang Mitchell Teron pen mai chepang kusi song ke klem ke dam nangi la pente angpa da kiranji la Karbi angtan ki do aramati Northeast angkang exam adim along ki do akarbia khai ni isi ka chindi la pente Karbia khaya pindeng hai hoi ke pangri thek jia phapura ason bidi sore pini mayalong chithamenti Mailong pinang anason ke klem atum jetong dunsi ningkani simhang ke thegani nisam jinpen tuchimpong 7 northeast map dolo la pen 7 state long peni ang thega bangke 7 star dolo lada nanglitum peladak lasi nilitum make mangaban isivet pen ningi sivet pen chingrum pet ke do ke thaglong ji la pen pindeng sumpot sita meche pawir ve pin pen ilitum ke do long rapet ma ke do ke thag rapet dia phansi nilitum ake mang pon ke lahenga to ante non Pini Karbiang Long Youth Organization Thiek pen KYO asong tumpen kuli gau kit along kido forest bid officer asahem along an humridam bangso ko humridam ahut sahem amu ke bangbe kichun alangka dure barpi barso ka chitiahem pen danglok ason amu ke bangbe ason khekdam long bid officer himari dc bangso sahem dobom arjumi mi alam ningkan kepso se Karbiang Long Autonomous Council atum pen kerap riderlo mamate bangso sahem kerap sitame Cupang limlap luma pusi KYO tumpen Karjupon pedo News Desk Report News 24 Karbiang Long. Kiramtan mi paing korapli ani kolongga krung jeng cari patua klam along nici along ingdeng kore troksi umaha rapati ningkan istek amai pi ing nipot
lasolong ronghang rongbong rongarak pen kewang alui sarpu karbi richo ramsing ronghang chetongdun lapen cengcenglo ari sangho tum anstame pinpo maratum rongarak kathar pobora phirangke rongphar senot longri krehni sar habe atung chetongdun lapente umaha rapati hahabe kong imbe lapente borsing ingti lapente kithi kidingatum chetongdun si RDP dun dongka muka pen birda pangdapon promes terang news 24 Karbi Anglong. BJP songman kacetoidun MP candidate Horen Singh be apan Niplia Farman di Mahasau district along vote kerek be amai pedodam lasom thot si pini di hamlail mahor along adim vote kerek be amai kanidam bangsa mai long NCL Autonomous Council CM de Bohlar Gorlo Salapete MLA Mamsing Rongpi Dr. Numan Momin Abarim MLA Bida Singh Ingleng DHSC Chairperson Renew Langthasa Tumpen Danglok BJP candidate Horen Singh be apan vote kerek be amai long RDP dum lasolong Horen Singh be pen mate Horen Singh be apan haidar lo pulute MP ningkani si budget along di Mahasau pan plikep an apai ke pipon poputa alang lihin pen lamcak pipon lapen lason tak taksi break jam adi malong sitame alang li Kongres klembang piatum BJP asonglong kacepa ogdun birtanang pale. कहना चाहूंगा कि हमारा बीच में कोई भाई और बहना अपना मन में एक सवाल हो सकता है पैदा हो सकता है कि हरेन सिंह पे बीजेपी कैंडिडेट एमपी इलेक्शन जीतने के बाद बीमा महासौ के लिए काम करेगा कि नहीं करेगा, प्यार देगा कि नहीं देगा, ये सवाल अपना मन में हो सकता है। इस सवाल का उत्तर मैं अभी तुरंत देता हूं।